ubwo Amerika yajemo rero abantu bose yaba ibihugu yaba n'imitwe yose yitwaje intwari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo buragiye bagiye gutangira kugenda bikubura. Uribuka minsi ishize tweet ya Muhozi avuga ngo mukuru wanjye Tshisekedi ngo namushyigikiye ngo Kabila ngo singize, hari ibintu yavuze kuri Twitter abantu ngire ngo barabyibuka. Buriya Amerika igiye kwicara irebe ibihugu bigize East African Community bishobora kurinda imari yayo muri Kongo. Ibyo bihugu biri mu Rwanda ku isonga. Ibyo bihugu byegereye birimo Uganda. Ikindi gihugu cyakabaye cyegereye ni Kenya, ariko ntabwo cyegereye Burasirazuba bwa Kongo. Yego. Ibi ni ibihugu uko ari bitatu iyo byanarije. So rero izi mpamvu nari maze gusobanura zose zirumvikanisha uburyo u Rwanda rutazabura gutumirwa ku meza y'ibiganiro biganirirwaho Kongo, notama Uburasirazuba bwa Kongo. N'amasezerano yasinywe ariko ntigeze ahagarika intambara ikomeje mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dore n'ubu ngubu hari intambara iri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Nuko aya masezerano n'aya guverinoma z'ibihugu byombi. Trump yakunze kuvuga ko dukwiye kumwizera cyangwa dukwiye kwizera aya masezerano y'u Rwanda yahuje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya mahoro ari kwizeza akarere ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arafata ijanisha ringana riti. Alex, intambara muri Ukraine yararangiye? Ntabwo irarangira. Trump atarajya ku butegetsi yavuze ko azayirangiza ryari? 24 hours. Abanyapolitike baganira ibintu twe tukagira ngo bari seriye. Baganira ibintu akivugira yiganirira ukagira ngo ni ibintu biri seriye. None se nyine ibaze nawe. Ubu amahirwe ko Repubulika ya Kivu yaboneka aragana he? Cyangwa arangana iki? Ni umubeshyi niba hari uwakubwiye ko ibintu bihenze byose biba ari byiza. Uku kuri Mento Auto Export yakumenye mbere maze igira igitekerezo cy'abahanga cyo kuzanira abanyarwanda imodoka nziza zigezweho zirimo n'izikoreshwa n'amashanyarazi. Guhera ku $5,000 by'amadolari kuzamura, Mento Auto Export ikuzanira imodoka nziza ya hybride. Bitwara iminsi iri hagati ya 30 na 40 yonyine. Ubishyura 40% by'igiciro cy'imodoka, andi ukazayishyura imodoka yakugezeho. Humura nta uzongera kukwiba, kuko mbere yo kwishyura mugirana amasezerano imbere ya notere. Ibirebana no kukugira inama y'imodoka nziza yo kugura babigukorera ku buntu, kandi nyuma yo kukuzanira imodoka bakurikirana iby'ubuzima bwayo ku buntu mu gihe cy'amezi 3. Izi modoka ziva mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Korea, Dubai, Canada no mu bihugu by'Uburayi. Naho ibi byiza byose bitari bihagije, Mento Auto Export ibazanira ibikoresho n'ibyuma by'imodoka by'ubwoko bwose bikugeraho mu minsi 7 yonyine. Babikura mu Bushinwa, Korea na Dubai. Bahamagare kuri 07 35 85 00 90 cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 87 88 66 47 cyangwa uganaho bakorera mu nyubako ya Town Center Building TCB inyuma ya Centenary House muri floor ya 3 mu muryango nimero 025B. Wanasura urubuga rwabo rwa internet wa3akadomo.mentomotors.com cyangwa ukabandikira email kuri info@mentomotors.com. Mento Auto Export, you trust we deliver. Mwivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima.
turabasuje tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukurikira kandi mugakunda Primo Media Rwanda. Nkuko bibona twagarutse muri cya kiganiro cyacu twita politike nk'ibisanzwe, turi kumwe na Jean Dodier Kanijabo. Yambo ndagize Yambo ku mugana w'abarundi. Mukomere cyane. Wababwiye impamvu tugita politike? Nuko tuba tugiye kuvuga, tuba tugiye kuganira politike gusa rwose nta kindi. Kanija muri iki kiganiro cyacu rero ndagira ngo tubanze turebe kubiri kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Rwanda. Ariko ubu ikigezweho muri iki gihe ni ugucyurwa kw'ingabo za SADC zari mu butumwa bwa SAMIDRC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba. Izi ngabo za SADC zacyuye ibikoresho byayo nyuma y'igihe cyari zimaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi SADC kandi iteganya no gucyura izi ngabo mu byiciro. Yego, bacyuye n'ingabo ntamenyekanye umubare. Ntabwo wamenyekanye umubare, ariko bavuze ko nyine muri mandate yabo no mu nama y'abakuru b'ibihugu ba SADC yateranye muri Tanzania yavuze ko izi ngabo zizataha mu byiciro. Ariko bo bari bateganyije kuko bazanyura ku kibuga cy'indege cya Goma, babisenye na M23 nyuma iza kubyanga. Byagenze bite mu buryo bwa politike ibi bikoresho bya SADC n'abarwanyi n'abasirikare bayo banyuze intwaro ku butaka bw'u Rwanda? Ngira ngo twari twanabivuzeho ubushize, urabyibuka? Nibuka ko twari twabivuze ngo ntabwo amategeko mpuzamahanga bibemerera. Ariko mu buryo bwa politike n'amaguye za politike ibihugu bijya inyuma y'amarido bikumvikana ibintu, iyo byamaze kubyumvikanaho ntacyo, kuko politiki ba hejuru y'amategeko, ngira ngo twanabigarutseho. Buriya rero nicyo cyabaye. Hari n'abatekerezaga ko bishobora kugera hariya i Musanze bigakatira kuri wa mupaka wa Cyanika, ngira ngo ejo twaze tunabivuganaho. Ariko harahashoboraga kuba kure ugereranyije na Rusumo kubera Tanzania, ugereranyije na Rusumo. So nagiye mbona abanyarwanda bafotoye biriya imodoka ari benshi. Uretse ko ingabo ntabwo zafotowe, ariko muri ziriya modoka harimo n'abasirikare, abantu batabashe nyine kumenya. Muri ziriya modoka ziri nk'iz'abakerarugendo, ziriya zinda pana zino zo zitwaye ibikoresho. Birashoboka ko zari zitwaye ibikoresho abasirikare bo bari bazitwaye nabo bitaye. Ibintu nk'ibyo ngibyo. So reka tubanze turebe ahubwo ngo bivuze iki kuba SADC noneho igiye. Bivuze ko mu Kinyarwanda baravuga ngo nyir'umuringi yaje buri wese atega akaboko. Amerika yagiye ikerensa ibintu, Tshisekedi akayibwira ngo ngwino duguha amabuye duha umutekano. Trump ati icyo ntabwo ari cyo kibazo cyihutirwa, tuzaba tubirebaho. Ariko noneho ubwo Amerika yajemo rero abantu bose, yaba ibihugu yaba n'imitwe yose yitwaje intwari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, buragiye bagiye gutangira kugenda bikubura. Uribuka minsi ishize tweet ya Muhozi avuga ngo mukuru wanjye Tshisekedi ngo namushyigikiye, ngo Kabila ngo singize. Hari ibintu yavuze kuri Twitter abantu ngire ngo barabyibuka. Buriya ingabo za Uganda nazo zari muri operation Shuja zatangiye kuva muri Kongo. Abantu benshi ntibabizi. Kandi no operation ihuriyeho na Kongo na Uganda. Ariko kubera ko nyir'umuringa yaje, buri wese agomba gutega akaboko. Na SADC rero iri muri uwo mujyo, igomba kuva byanze bikunze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu kimwe kizahanganira na Amerika hara muri Kongo ni igihugu cyitwa Ubushinwa. Kubera ko Ubushinwa ni igihugu kiri géant, ntago ari nk'ibi byacu byo muri East Africa no muri SADC bya horaga bitobera muri Kongo bitoba bigira bite. Amerika ikigiye gukora iramari byanze bikunze Amerika yayibonye. Iki ni ikimenyetso cy'uko inyungu za Amerika muri Kongo igiye kubanza kuzisigasira ni gute? Niba wari urimo usangira n'abantu ku plateau imwe, ariko ukabona ntugikeneye ko musangira bitewe no kubarusha ibigango, ugenda uhirika. Uko uhirika niko Uganda ibona inyungu yari ifite muri Kongo zirimo zirarangira, ikibwiriza ikikurayo. Uwahoraga avuga ngo agiye kugira Tshisekedi none agatangira kuba ati mukuru wanjye Tshisekedi. Birabe mu mvugo za politike birimo biragenda bikwereka aho ibintu biri kugenda bigana. Zira tweet za Muhozi zimwe na zimwe abantu barazibona bakajya ni blague, ariko bikwereka ahantu birimo biragana. Bivuze rero ko Amerika ikigiye gukora niki. Aha abantu banyumve neza, Amerika igiye kwicara irebe ibihugu bigize East African Community bishobora kurinda imari yayo muri Kongo. Abantu babonye amasezerano ejo bundi hagati y'u Rwanda,
na Congo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni amasezerano agena amahame y'ubufatanye ibintu nk'ibyo ngibyo ubonye ko harimo n'ubufatanye mu bucukuzi mu bucuruzi ngo kongera kugarura amasezerano yose u Rwanda rwasinyanye na Congo urabyibuka reka mbivugeho Amerika igiye kwicara ireba ibihugu bigize East African Community cyane cyane byegereye uburasirazuba bwa Congo. Ibyo bihugu biri mu Rwanda ku isonga. Ibyo bihugu byegereye birimo Uganda. Ikindi gihugu cyakabaye cyegereye ni Kenya. Ariko ntabwo cyegereye uburasirazuba bwa Congo. Yego. Ibi ni ibihugu uko ari bitatu iyo byanarije u Rwanda ni igihugu ushobora gushyiramo business zawe kubera umutekano warwo ushobora gukoreramo ukizera ko East Africa uyikontorora. Ni igihugu kiri pivot géopolitique en même temps géostratégique. Ubwo byo na amaterime yandi abantu bashobora kujyamo. U Rwanda kandi rukaba rwegereye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ahari imari ya Amerika. U Rwanda kandi rukaba ruri muri bya bihugu Amerika yashyize ku meza ikazana Marco Rubio bagasinya ibyo basinye na Kayikwamba na Ambassadeur Nduhungire. U Rwanda kandi rukaba ari igihugu gifite influence mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abantu babyemere cyangwa babyange abarwandofone bariyo igice cyahoze ari cy'u Rwanda. Ibyo ni ibintu bitatu bikwereka ko u Rwanda rugomba byanze bikunze Amerika igomba gushyira u Rwanda ku meza y'ibiganiro mu bigomba gukorerwa n'ibigomba kubera mu burasirazuba bwa Congo. Icyo ni ikintu Amerika itazakwepa. Ikindi gihugu cyakabaye gishyirwamo ni Uganda. Ariko iyo witegereje hazaza politike ya Uganda ntabwo habona. Wenda abakurikirana bo bashobora kuba bahabona baza kumbwira muri comment. Barareba abanyamerika bakabona Museveni n'abatakiri ku butegetsi uyu muhungu we mugaba w'ingabo ukora tuma Museveni asaba imbabazi bimwe bavuga mu bye yacumura yicaye bakareba n'imiterere y'abagande n'ubutegetsi bwa Museveni imyaka bumaze mu Uganda bakavuga bati nta wamenya nyuma ya Museveni kizaba muri Uganda cyane kubona ko nabo hagati mu muryango we mu kurwanira ubutegetsi bwe vision ntabwo iri clear mu butegetsi bwa Uganda nyuma ya Museveni icyerekezo cyabo ntabwo gisobanutse. Yego bakareba kabona Kenya ni igihugu koko nacyo gifite umutekano gifite ubukungu buri gutera imbere muri East Africa no muri Afrika muri rusange banafitanye amasezerano ribuka ibyo Biden na Ruto bakoze mu minsi ishize ubwo ari muri White House ariko bakabona ntabwo Kenya ifite influence direct ku burasirazuba bwa Congo. Igihugu kimwe cyo gisigaye Amerika cyo gukorana nayo n'u Rwanda. Nuko ngo abandi bantu bazava muri Congo mu burasirazuba cyane cyane ubwo niho ndi kuvuga ariko biragoye ko u Rwanda bitewe nizo influence nizo point zose navuze ngira ngo abantu babyumvise. So rero izi mpamvu nari maze gusobanura zose zirumvikanisha uburyo u Rwanda rutazabura gutumirwa ku meza y'ibiganiro biganirirwaho Congo notama uburasirazuba bwa Congo. Ngira ngo wumvise izo point zose. So urugero reka ngoye nk'urugero reka dufate Amerika nk'umuntu uje kugura ikibanza cyitwa Congo. Wowe uje kugura ikibanza ntugomba kubanza kumenya abagikikije abo mwadikanyije ukamenya niba kitari mu bibazo ukamenya niba wenda nta kazungu wahiciye abantu kugira ngo ejo utazubaka ejo bakavuga bati ariko abantu habereye ibi nibi. Nukuvuga ngo ukamenya niba wenda nta n'umwenda urimo n'ibindi ko Amerika ije kugura ikibanza cyitwa Congo ibigomba kubanza kumenya abaturanyi bayo nta bibazo bafitanye n'isambu ugiye kugura niba abana bifitanye niba n'ibibazo bihari akavuga ati ninde muturanyi nakwifashisha mu kumfasha gukemura aya makimbirane kugira ngo ikibanza cyanjye gitekane. Ukiraho rero ko wumva ari inyungu za Amerika igiye gukurikirana muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo u Rwanda cyangwa se ibindi bihugu byose bikikije uburasirazuba bwa Congo burungukirahe? Ni ukuvuga ngo biragoye cyane ko hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gihe cyose ibihugu akamvuge bito nigeze kwenseramo ikintu cyitwa Ubushinwa ko cyo ni igihugu kinini gishobora guhangana na Amerika mu buryo bumwe cyangwa ubundi baranahanganye mu bijyanye n'ubukungu urabizi. Ibi bihugu bindi bikikije Congo Amerika izabanza ibishyire ku ruhande nibinagira inyungu bikura
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizajya biyunguka binyuze mu mubano mwiza bifitanye n'u Rwanda, kuko u Rwanda ruzaba ariwo muturanyi mwiza w'ikibanza cya Amerika cyitwa Kongo, kandi akaba ari n'umuturanyi ushobora kwifashishwa mu gihe icyo ari cyo cyose hari ikibazo cy'iyo mitwe y'abazarendo FDLR ihora ibangamiye icukurwa ry'umutungo mu kibanza cyitwa Kongo Amerika yiguriye. Ese ntarajya ku kibazo nshaka kukubaza wenda kiri hagati ya Amerika n'undi muntu ngiye kukubaza mu kanya, uwo mutungo Amerika iri gushaka muri Kongo ntabwo uzashira? Ese nuramuka ushize bizagenda bite? Icyo kibazo nigeze ngisubiza muri za documentaire n'ubushakashatsi bukunda gukora. Urebye igihe abantu batangiye kwibira Kongo, sinzi ahubwo aho kugira ngo bishire mbona bishibuka. Mbona bishibuka. Ahubwo biba barapfa bakagenda Kongo igasigara. Urebye abayoboye Kongo ibyo bibye ba Mobutu, ba Laurent Désiré, ba Kasavubu, ba Léopold Bubirigi buri Bubirigi ngo bufite reserve d'or. Ukiraho ku Bubirigi rero ni cyo kibazo ngiye kukubaza. Noneho aho kugira ngo bishire umengo wa mugani biriyongera. Ukiri ku Bubirigi, mu kiganiro cy'ubushize twakomeje ku ngingo ivuga ngo hari impapuro zagaragaye zizerekana ko Ububirigi bwaguze Kongo. Niba ari impapuro zigaragaza ko Ububirigi bwaguze Kongo, bintu nakubwiye ko bitari authentique, ce sont des informations, ce sont des ondits. Ni information à vérifier. Reka ntacyo, reka tubinyureho gato. Ntabwo bizateza ikibazo hagati y'Ububirigi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Amerika izaba yinjiye no mu kibanza cy'Ububirigi gihoraho. Abanyamerika n'abanyaburayi bamwe bameze nka papa undi akaba abana. So bafite uburyo rero papa n'abana bazumvikana mu bijyanye n'ibibera hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nkuko iradiro ya Ukraine bari kunanirwa kuyumvikanamo, kumva bamwe bati tugiye kohereza ingabo, kumva bamwe bati ndibuka hariya ninde ni G. Defense yigize abaza minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza, aramubaza ati ayushwa ko mufite imbaraga zizasustaining ira ntambara mwenyine, mwashyigikiye amasezerano mukemera ko ibice Uburusiya bwafashe muri Ukraine bubigumana hanyuma intambara ikarangira. Ariko Amerika ikabikora izi ko igice gisigaye cya Ukraine izagifata kugira ngo yishyure za nkunga. Naha rero muri Kongo bashobora kuzagira ubwumvikano babirigi n'abanyekongo bakavuga ati nako n'abanyamerika mwahereye ku bwa Leopold Kongo yitwa Mbirigi murayiharira. Murekera kubera ko Trump nabonye yigamba ko nawe yoboye isi kandi reka twigarukire kuri SADC. Twavuga ko umujinya n'ikimwaro SADC ikuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twarabibonye ubwo habanje babacanshuro nabo bavuganaga ko bakorana na SADC, bakurikizaho babasirikare babo bari baguye mu ntambara ya Goma ndetse na Sake. Tubonye ibi bikoresho byabo bigenda ndetse n'ikiciro cya mbere cy'abasirikare nubwo batavuzwe umubare. Iki kimwaro n'umujinya bakuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birangiriye aho, cyangwa bazaza n'ubundi bakore sabotage cyangwa bashotore mu bundi buryo cyangwa ubundi? Igihe cyose ikibazo cya Kongo kitarangiye neza, kurangira neza mvuga ni mu gihe Kongo nta muntu n'umwe uyisigayemo, ntabwo SADC igiye kuko ibi bihugu bya SADC na EAC bizakomeza kurebana y'ingwe byanze bikunze, kubera ko uribuka ya nama yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri yabereye Dar es Salaam muri Tanzania ya East Africa na SADC. Rero yari igamije gushyira umucyo kuri ibi bibazo, ariko umucyo ushyizweho ntabwo uhagije kugira ngo SADC izabure komeza kuza muri Kongo, keretse Amerika niba ariyo yonyine yihariye uriya mutungo wenda n'Abashinwa n'abandi banyaburayi. Ariko mu gihe hari igihugu cyo muri East Africa kifite akaboko cyangwa kizakomeza kugira uruhare mu bibera muri Kongo, kandi icyo gihugu mu kanya ndakivuze kuko Amerika byanze bikunze Amerika izashyira u Rwanda ku biganiro by'ibibera muri Kongo. Ibyo rero bizatuma ibihugu bya SADC byanga bikunda bizinga umunya, bitume no ku yindi manda wenda amatiku yongera kuvuka. Tshisekedi ashobora kugenda hakaza undi mu president, no mu yindi manda rero amatiku akongera agahaguruka, kubera ko ikibazo cyo kuvana ibihugu byitwa ko ari ibya Afrika mu bibazo byo muri Kongo
ntabwo kigeze kirangira. Sinzi niba uri kubyumva. Keretse nabyo wenda nibiramuka bitumiwe ku meza bikicazwa buri wese ufite ingingimira ku kibazo cya Kongo akavuga ingingimira afite akatanga igitekerezo akandika amasezerano bakamuhinda munite wenda bikarangira gutyo. Ariko kubera ko Kongo urayibona ko ihuriye muri East Africa na biriya bihugu bindi igahura muri SADC n'ibyo bihugu uri kuvuga, buri wese akabona Kongo nk'umutungo ashobora kugeraho access. Nibitarangira rero neza byanze bikunze ntabwo keretse Amerika ibyihariye yonyine. Ariko byanze bikunze SADC izagaruka muri iki kibazo cya Kongo. Bibe uyu munsi Amerika irimo cyangwa bibejo ku butegetsi bwa president wenda uzitwa Nanga cyangwa Kabila. Ugarutse ku masezerano ugarutse ku Amerika ishobora kuzana u Rwanda mu biganiro, reka tugaruke kuri aya masezerano y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinye muri Amerika. Aya masezerano mu mboneza urayabona ati ni amasezerano yasinywe ariko ntigeze ahagarika intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dore n'ubu ngubu hari intambara iri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo iri guhanganisha FARDC na M23. Kuki nta kiri gukora kuri iri hagarikwa ry'intambara? Reka tugaruke kuri aya masezerano agena ayo mahame. Aya masezerano agena ayo mahame ni ikimenyetso cy'uko imbaraga za Amerika ziri kwigaragaza. Uribuka ko bahereye Nairobi bajya muri process ngo ya Rwanda, bajya muri East African Community, bajya muri African Union, bajya Qatar, ariko none Amerika iramanutse iravuga ati ibintu bijye ku murongo, sibyo? Nukuvuga ngo biragaragaza ko Amerika yamanutse ishaka iriya mitungo, kandi ibi biragaragaza ko ya deal ya Tshisekedi na Amerika yaciyemo. Ya deal Tshisekedi yabwiraga Amerika nimuze tubaha amabuye muduha umutekano, ya deal yaciyemo. Se Tshisekedi katigeze avuga ngo namabuye angana iki, turaba amabuye angana iki, bazabivuga wenda nyuma yaho. Uri kubyumva? Gusa wibuke ka kantu, ukomeze kwibuka ka kantu nagarutseho ko umuntu ugura ikibanza akaba hari abo yadikanyije nabo agashaka umwe muri bo uzajya umufasha kugenzura imikoresherezwe n'imikorere y'icyo kibanza. Urabiza abantu nko mu Rwanda bagura isambu uyegereye ukamubwira ati uyihinga nta kibazo mu gihe ntarakenera kugira ibindi nyibyaza, urumva? So uko byagenda kose rero Amerika iri kugaragaza icyaka cyo kubona iriya mitungo kamere. Ngira ngo nejo wundi wabonye umunyamakuru wabaje Trump aravuga ngo Rwanda na Kongo bagiye kubona amahoro ndetse n'ibihugu byo muri kara karere. Ibi rero urabizi ko abashinwa n'abantu bakora politike bucece, sibyo? Yego. Nkuko kwa Kabila nyine bakoranye amasezerano n'Ubushinwa, tubimenyeje ubundi za biliyoni 6 bamuhaye z'amadolari. Amerika rero iri gushaka kwiyegereza u Rwanda kuko irabizi ko iyo itiyegereza u Rwanda abashinwa bakayitanga kwiyegereza u Rwanda bari kuzashora menshi mu kurinda umutekano wa hariya. Rero impamvu aya masezerano atahagaritse imirwano muri Kivu nkuko wari bivuze, haracyakomeje imirwano, nuko aya masezerano na ya guverinoma z'ibihugu byombi. Ntabwo ari amasezerano areba Mayimayi, ntabwo ari amasezerano areba Wazalendo, ntabwo ari amasezerano areba M23. Na Wazalendo yakoze declaration ivuga ati ibyo mwebwe muri kuganira ntabyo tuzi. Iriya mitwe ifite intwaro ninde wayiganirije? Ibiganiro hagati y'u Rwanda na Kongo ntabwo ari ibiganiro hagati ya Wazalendo no guverinoma ya Kongo cyangwa na Mayimayi na leta ya Kongo cyangwa na M23 na leta ya Kongo. Niyo mpamvu iyo mirwano itahagaze. Ni ibiganiro hagati y'u Rwanda na Kongo, ntabwo ari ibiganiro hagati ya Kongo na M23. Yego. Ntabwo ni ibiganiro hagati ya guverinoma z'ibihugu. Wowe ufasha abantu bitwa Wazalendo ngo abapatriote ubaha intwaro. Hagomba rero ibiganiro none byo kuzibambura. Niyo mpamvu imirwano itahagaze. Nta nubwo ushobora expectinga ko imirwano hariya yahagarara. Ubu leta ya Kongo bari abantu bagifite intwaro ntabwo expectinga ko imirwano yahagarara. Leta ya Kongo ubu ngubu ifite umutwaro wo gushaka strategy soit militaire politique whatever izakoresha kugira ngo yumvishe iriya mitwe kwigomba gushyira intwaro hasi. Muri ara amasezerano buriya nibyo bira biganiro bya Amerika nako kana Amerika igomba kukabwira Kongo, ikabwira Tshisekedi rero shaho dore wahaye intwara abantu, shakisha technique tactique
zo kuzibambura muri aya masezerano bakabwira u Rwanda ko Amerika ishinja u Rwanda gufasha M23 bati rero nawe ubwo bya M23 muri kubyumva aho bigana bati rero nawe niba koko ufasha u Rwanda ba Amerika yo ntirakoresha niba koko ngiye n'ibyo yikoresheje ngiye n'uburyo bari abantu ubambura intwaro hanyuma nyine nabazawaza rero bazambura intwaro kugira ngo imari icukurwe mu mahoro n'umutekano. Nibyo niyo mpamvu imirwano itahagaze ntugire ngo ni yindi mpamvu. Trump yakunze kuvuga ko dukwiye kumwizera cyangwa dukwiye kwizera aya masezerano y'u Rwanda yahuje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ndetse bigiye kuzatuma u Rwanda n'icyo gihugu ndetse n'akarere muri rusange bibona amahoro. Ibintu Trump yavuze turabiha ijanisha ringana iki ugereranyije n'ibyo tumaze kuvuga haruguru byuko barabivuga ariko nta n'umuganiriza iyo mitwe barabivuga ariko intambara zirakomeza abantu baricwa abantu bava mu byabo. Aya mahoro ari kwizeza akarere ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arafata ijanisha ringana riti. Alex intambara muri Ukraine yararangiye ntabwo irarangira. Trump atarajya ku butegetsi yavuze ko azayirangiza ryari 24 hours. Abanyapolitike baganira ibintu twe tukagira ngo bari seriye baganira ibintu akivugira yiganirira ukagira ngo ni ibintu biri seriye none se nyine ibaze nawe niba intambara muri Ukraine yarazaga avuga ngo masaha 90 na 120 ijana ejo yari amaserebura ijana amaze ku butegetsi yitangiye kuvuga mu kwa 11 kwa 2024 reka tubitega amaso tuzabibara tubibonye kuko nyina atarajya ku butegetsi turabyibuka ibyo yavugaga muri Ukraine ariko by'abanyapolitike baganira hari rimwe na rimwe tugira ngo bari seriye ariko akaba yiterera ibiganiro ntabwo mvuze ko ibyo abanyapolitike baganira byose bitari seriye ariko hari ibyo aganira ukabona ko nta control yabigiraho kameme mwese yari ari mu mutwe wa Zelensky yari ari mu mutwe wa Putin yari ari mu mutwe w'abahanganye hano muri Kongo yari aya nuko ngo ntaho bigana ashobora kuba yarivugiraga yariganiriraga cyane ko nababwiye ko ikibazo cya Kongo ni kwa kundu bavuga ngo tout le monde bouge mwari muzi ko ibintu birangiye ikongera ibintu bikongera bigatangira ikibazo cya Kongo kiri compliqué cyane ku buryo no kugiciraho iteka no kugisesengura ngira ngo ushize nawe babwiye abantu badukurikira bari ukugorana no kugora abantu kumva. Karija mu biganiro twagiye dukora hano ndetse no mu bushakashatsi mwagiye mukora cyangwa se muri documentaire twagiye tugaruka kuri Repubulika ya Kivu igomba kubaho. Yego hari igihe twize tuyishushanya. Yego ndetse hari n'igihe twavuze ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashobora kuzamo ikintu cya federalisme aricyo gishoboka na balkanization. Ubu amahirwe ko Repubulika ya Kivu yaboneka aragana he cyangwa arangana iki urebye muri ibi bihe byose no muri bibiri kwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bya Kivu na balkanization ndetse na federalisation byo biragana he? Reka tubwire abantu ko nubwo twakoze kiriya kiganiro ntabwo balkanization iba umunsi umwe ntabwo byuka ngo uvuge ngo abacyumvise ndaza kugishyira hasi kuri comment tugipininga abacyumvise bumvise ko ari igitekerezo kiraho kandi kiri mu mitwe y'abantu ntabwo na generations zacu zishobora kuzavaho n'abadukomokaho n'iki ariko bikazarangira icyo kintu kibaye. So ntabwo rero iki kibazo cya Kongo kirangiye ahubwo kirimo kiratangira. Abantu bavuga ngo Sadek iragiye hoye Sadek ishobora kugaruka ni intangiriro y'ikibazo cyangwa ni intangiriro y'amahoro yikirikirikirika ni ryari se hatasinywa amasezerano abantu nibibuka amasezerano nose amasezerano ya Sun City ya 2002 amasezerano ya za CNDP amasezerano ya M23 muri Kongo iki kibazo ntabwo kirangiye ubu nibwo gitangiye kuko ikibazo cya Kongo gitangizwa n'amasezerano ntabwo kirangizwa n'amasezerano kuko ayabaye akaba yarabirangije. Niba rero hari amasezerano agena amahame Leta Zunze Ubumwe za Amerika numvise ngo Perezida Kagame na Tshisekedi bashobora guhurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iminsi iri imbere ntabwo iki kibazo kirangiye ubu ngubu turi ku ntangiriro zacyo. Reka nkubwize ukuri ntitwicaye hanjye nawe nimudukurikiye namwe aho muherereye hose reka dutege no mu mwaka utaha tuzaba tukivuga ikibazo cya Kongo. I am telling you. Ariko Amerika yaje nta kibazo nizi kandi mbere ntiyari ihari no muri Ukraine yaraje
ni muri Ukraine yaraje ibintu biri kujya mu buryo kandi ntabwo uri intambara yarahagaze oya ariko ntabwo yahita ihagarara ariko ibintu biri kujya mu buryo urebye ikibazo naho cya byari biri. Kongo rero France Fanon niwe wavuze ngo Afurika ifite forme ya revolver ngo gashete ngo iri muri Kongo. Umuntu ufite Kongo aba afite Afurika kandi abanyaburayi abanyamerika abanyaziya barashaka Afurika. Ikibazo cya Kongo uravuga ngo kirarangiye gutya nuko Amerika ije. Ubuhangange bwa Amerika se bwo buzahoraho ko nubwo abaromani butahozaho Ottomani ko yaguye n'iki ko byaguye byose. Ntabwo rero wavuga ngo ikibazo cya Kongo kirarangiye ahubwo wenda n'intangiriro yacyo ubu ngubu turu monde bouger muhaguruke dutega amaso. ni ukuvuga ngo ubu none ibyo muri Kongo nta nibi tubona Donald Trump arimo bishobora kudatanga umusaruro uboneye kuri amakimbirane akomeje muri narababwiye ngo demokarasi ya Kongo. Umuntu umuzaha amahoro abanyekongo ni umunyekongo bwe nawe ubwitega kimuhana katurutse iyo ngiyo kaza imvura ihise. Umunyekongo azaha amahoro atese abanyekongo kandi aribo biteza ibyo bibazo nyine naho ngaho ruzingiye iryo pfundo nibabasha usoma ibyo bibazo biriho mu biganiro twakoze twabigarutseho twavugaga ko ari Amerika ari utuma ibyo bibazo bibaho iryo pfundo nibabasha kurimenya bakarisobanura. Ni nako abanyafurika benshi bamera iyo abanyafurika ejo twahoze tureba nge nawe biriya bikorwa Traoré arimo arubaka iyo umunyafurika yamaze gusobanukirwa ipfundo ry'ikibazo ni uvuge wiha igisubizo cyaryo ni icyo cyonyine nta kindi. Abanyekongo nibo bamara gusobanukirwa iryo pfundo bo ubwabo bakumva ko atari akarima ka buri wese atari Amerika igomba kuzinduka atari Abashinwa ibintu mu by'ukuri bigaragara nk'ibigoye mu bihugu byinshi bya Afurika. Nubwo tuba tuvuga Kongo gusa ariko iyo urebye ibihugu byinshi bya Afurika ubona ibiberamo ukumva wagira gutya wafuka mu maso. Ntacyo reka tuve muri ibi bintu rero bya politike twibwirira abantu bafite umwimbu cyangwa se umusaruro mu rurimi rw'ikirundi. Abantu bafite umusaruro bawushaka hari urubuga barugana rwose abantu ari kujya ubabwira ko Primo Mandukari Primo Mandukari filosofari ni urubuga rwitwa wa eshatu @afriseras.com kuriya mu bireba neza. Uru rubuga ruhuza abantu bafite umusaruro umwimbu mu kirundi n'abawushaka cyangwa se ushobora no kuza tukaguhuza n'umuhinzi wo muri Malawi ukamubwira uti mpingira toni 200 z'ibigori ugahita umwoherereza amadolari ye ukamubwira utakira nibyera nzaguha transport ubinzanire. Ibi bintu byo kuba nguri Nyagatare ngo wahinze inanasi ukavuga ngo bari kumpenda ngo igiciro ni makeya wejyaho umuntu akavuga ngo nahinze ibigori ngo nejeje umuceri ngo none igiciro kiri hasi. Afriseras iraguhuza n'abashobora kubigura ku biciro mwumvikanyeho rwose. Ni urubuga wa eshatu @afriseras kuri ubibona @com. Ziriya ni nimero ushobora kwitabaza uramutse uri muri diaspora cyangwa aho uri hose ku isi n'abantu bari muri Leta z'Ubumwe za Amerika bakeneye gutumiza nk'inyanya muri Afurika. Afriseras ntabwo igarukira muri East Africa. Muri East Africa ni wapi? Hari n'umuntu ushobora kuba afite ibicuruzwa. Tuvuge ufite ibicuruzwa cyakora bikomoka ku buhinzi n'ubworozi yego. Ufite amagi arya burayo bayabara muri toni. Amagi wenda 800. Amatureye. Amatureye 800 y'amagi. Ushaka kuyagemurira wenda ikigo cy'imyitozo ya gisirikare bashyize hanze isoko. Cyangwa se ikigo cy'ingando cya Mutobo. Cyangwa se urashaka ikigo cy'amashuri kuyagemurira bashyize hanze isoko ngwino kuri Afriseras utubaza uti ko nkeneye amagi 800 nayakurahe ko nkeneye umukamo w'amata ko nkeneye fromage zingana gutya nazikurahe ngibyo nguko. Nibyo abantu nibagane Afriseras wa eshatu @afriseras.com ubundi babashe umuguzi ahure n'ugurisha ndetse nawe ukeneye umusaruro nawe ufite nyine ubone aho uwutanga. Zira ni nimero babandikire ziri kuri WhatsApp abahamagare uri mu Rwanda ashobora guhamagara iriya uri muri diaspora ashobora kwandikira uriya cyangwa se ukanandikira uriya akaguhuza na mugenzi uri hano mu Rwanda Marke ngira ngo Innocent na Marke baba hari. Abantu bibuke ko runo rubuga badashyiraho amazu badashyiraho ibikoresho byo mu nzu s'il vous plaît ni ibintu bikomoka ubuhinzi n'ubworozi. Donc niba ufite fromage ushaka kuzigurisha uri Masisi biroroshye twazi kujyanira muri Amerika ku isoko
niba ufite imiteja wibereye igashora mu Bugesera uyejeje hara ku kiyaga rega ntago ari afriserazi bijyana ni wowe ubijyana wowe nyirabyo ni wowe bijyana kuko ukora gusa nukuza ku rubuga ugahura n'ubishaka kandi ntabura haba hari ubishaka birumvikana nk'ubu ngubu muri Amerika hashobora kuba hari umuntu ukeneye nka toni y'intoryi cyangwa toni ya karoti cyangwa nimuze ibintu by'umwimbu tubibyaza umusaruro reka dushimire abantu rero nawe ngushimire wewe utanze kuri uyu munsi tukaganira kuri iki kiganiro cyacu cyitwa politike dushimire rero n'abakunzi kandi bakurikira Primo Media Rwanda ikiganiro politike nakagaruka kandi tubararikire gukomeza gukurikira ibindi biganiro biri ku rubuga mugira amahoro yakoze cyane urifuza ikinyobwa kikumara inyota ariko cyuzuye intungamubiri ngwino nkuze n'abakuzanira ibinyobwa bya Brava byihariye kuba bifite isukari nke ariko bikaba ntagereranywa mu buryohe. Brava Juices zikozwe 100% mu mbuto z'umwimerere bigafasha umubiri wawe kwiyubaka mu gihe nawe uryoherwa kugera kunyota. Nta zindi produits z'inkorano zongerwamo dushakisha ubundi buryohe. Byose ni umwimerere kuko buri uko usomye kuri Brava Juices mu moko yazo arenga 10 umunezero ibyishimo n'akanyamuneza nibyo bigutaha. Nawe ngwino uhabwe ikaze mu isi y'abasirimu. Gana iduka rikwegereye mu Rwanda hose baguhe Brava Juices. Namwe mwifuza kurangura mwazibariza muri Kilan International ni mwiduka riherereye mu mujyi rwagati unyuze ku muhanda wo munsi ya La Galette ujya hahoze Premier Betting ni ku muryango nimero 5. Ushobora no kutubariza kuri 0788 68 67 21. Kia Sorento, Kia Niro, Prius, Tucson n'izindi modoka z'ikoranabuhanga rihambaye zikomeje kugendana n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko se mbibarize bantu mwese muri kuguriza imodoka n'izindi z'ikoranabuhanga rihambaye mwaba muzigura muteganya maintenance yazo mwaba se mutekereza no kubatekinisiye bazikora. Nje kongera kubibutsa ko izi modoka z'ikoranabuhanga zirenze kura amasupana n'inyundo byakoreshwaga n'abakanishi ba zamani. No. Gukora izi modoka z'ikoranabuhanga birigwa kandi bikeneye ubumenyi bwihariye kuko nibyo bizifasha kuramba. Muntu uri kugura imodoka y'ikoranabuhanga ukayikoresha muri ba rupiga rekeraho kwiyangiriza no kwishyira mu bihombo. Reka nkurangira hari aba engineer babyize kandi babirambyemo nshingiye ku buhamya bw'abahagiye mbere yawe. Nta handi ni muri Auto Korea Maintenance Limited. Abo bumenyi buke bazakubwira ko bateri zazo zapfuye kandi zikeneye gusa upgrading. Bazakubwira ko moteri electrique cyangwa convertisseur zikeneye gusimbuzwa nyamara ari ugupapira. Tandukana nabo ugane Auto Korea Maintenance Limited. Ukigura imodoka ukabagana aba bahanga bakugira inama y'uburyo ikorerwa maintenance bakanagufasha kuyikurikirana. Rindi modoka yawe guhorana ibibazo bya buri gihe uyirinde gusaza no gupfa imbura gihe uyijyana muri Auto Korea Maintenance Limited kuko niho hari abatekinisiye basuzuma bakakumenyera uburambe bw'ibyuma biyigize ibikeneye gusimbuzwa bakanita kuri systeme zose z'imodoka. Uretse ubuhanga bwihariye mu gusuzuma imodoka z'ikoranabuhanga rigezweho banakugira inama ku mavuta n'amaproduit imodoka yawe ikoresha bakayikorera programming ndetse zigeze igihe cyo kwa upgrading bateri zazo barabigukorera. Dukorera Igikondo hafi ya Kiliziya Gatolika ku muhanda wo kwa Mironko. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0786 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited igisubizo ku modoka z'ikoranabuhanga mu Rwanda.